Ütü gününden gündüz təçilər bit, onu körəçilər bit həqiqətən tətim çağı birini körəstələr ağıt. De bu bir gün studiya Mariya Novgorodova, onu Mikhail Əverstov üləlilər birini Prokopi qabarı bitiya. Быйыл де бу Арктика государственный агротехнологический университет өктөмгө филиал арыян бите кайуя хүлбебес сылын туолла. Бу сыллар тукараттан филиал үлете камнаха этелларга бол бутулларыйларга сөптүбэһеннерен ыйтылдан келле жол туунан кепсет япыд уну билден турар бу билүйдах сылга туох үле камнас туох терахын ытылларын ытылдыктан туунан эме кепсет яппыт. Бiri biter kimnakkalan olurların bilehinlere bollakka öktem üniversitet öktemnağa salatin direktörün yiter üreter ülasol biatçı Olga Ivanovna Astreljina gelen olarak onu tahandan Opsay Üyerak Federatı Sevidisse'ye pedagogik nauka kandidata Marianna Maratovna Olisova gelen olarak. Onun sotoru keminden ise aspiran Yulia Germanovna Ambrosova gelen kıttığınılığa. Bihattan ehitten tan kardahiyattan ıngıriyatı bit ehitten bu öktemge yürenyen bağalaq olsadan bu agroteknolojiskay idelerge yürenyen bağalaq can kıttıqtıra diyen Bihe erenebit 32-00-6-16-32-11-6-16 etinleryen kapsetiga kıttık kıtın sep. Bastatan törütüyor gününe. Törütüyor gününe. De bihattan ügas bihitinden de bu filial ületin tuğunan atan o sayılan bu kaydıqtar illi bitin tuğunan istoriyat tağılır ballak biti bağlısdı. Bihigi öktemnägü filial bit qaňalas uluhugar öktem helenetiger turar. Kini bu Mikhail Femish Nikolaev Хагайрин бастыгы президентин көгөләһинен терилебите приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 9 сыллакка 4 октября номером 678 ден онна билген турар туга ровно те эрдетәңе бар СПТУ-17 бар өктөмгө ол СПТУ-17 базатыгар бейтерилен турабыт. Хүрбәһаллакка апотларен Арктический государственный агротехнологический университет болбуппут. Бастыгы директорунун бияха Наговицын Роман Романович ата кини директор-организатор ден аттагата. Очолорго ону таханан кини департамент высшего образования и науки Республики Саха-Якутия эме үлелирете. Ону олох кең масштаб тахтык бартыгар сагалахымыт гарбалагына тохпар биллилах сахасерин учонайдара ботахайстватын геннере биологических наукда бартыр биллилах учонайдар бияка таксан сагалан үлелен сагалабыттара олар билигин даганы сороктору өсөдаганы үлелих жаллар. Якын барыбын билигин директор бит Устинова Васёна Васильевна ден кини Техайстватын кандидата Васёна Васильевна оны таханан бихи бәвит выпускница бит болар. Бастыкы выпуск битер 2-4 сыллакка битер бите. Агрономияны. Онна билигин бәвитин келен салайыл олоруртан олох үйрәбит денет якпин барабын. Филиалга барыта 3 кафедра бар. Кафедра агрономии, кафедра механизации сельхозпроизводства, онна кафедра общеобразовательных дисциплин ден. Барта төсүс кереңе оғы үйеренер, онтон үрдік өрекқа 236-та, орты өрекқа 116-та. Оны таханан... Икке қайыз қалабет детінде, орты өрек, оны үрдік өректен бұллады. Оғылары бейі бұллағына үрдікті өрекқа үйеретебіт, ортада өрекқа үйеретебіт, оны таханан өссі тоқтарға әбей өректен бар. Ол туһунан өссө сихили бу Марианна Маратовна Капсияга, оны таханан бу иллерахыл тох арыбыппыт по подготовке научных кадров ден аспирантура арылыбыт. Ол туһунан өссө сихили Капсиякпет. Оны таханан бияха омук оголору үйренелер бу бәбит оголор бутун таханан үрдүк өрөк кыһата болар быһытынан ол ирденеллер. Бу үлелер бит тухара бияха Казахстантан оголор үйренен битер биттере Киргизияттан оголор үйрене хаҗыбыттыра билигин буллагына 6 оголокпут. Бу оголор бары Таджикистантан сыджаллар, онтон 2-те орта үйрәккә үйренер, 4-де үрдүк үйрәккә үйренер.
опсайга олороллар оголор кытары бир тыл буланнар эти опсайга олороллара наоборот үшө курдук түргенлик саңараллар битерелерин сагана сакалыда почти хаңарар болон битереллер. Оннукта булуктаа булу дети. Ол индати итер үйрөтөр үлага олостабагас таактым булар де. Оннук. Көрөм мандай тарына те хүлбе 5 жыл дети битти бе. Бу токараттан сайдан каллак динер дит боллак битти. Колобур качыл өттүнөн арас туту кахат түнөнче. Этинне туола гитилне бу хүлбе 5 жылга. Онтон тохтене тихпен баран бихи базабы тол сайыл да база. Улата турар, сайда турар. Онну курдук бу орто үйрәгә арияр битгәр, орто үйрәгә ирдәбиле өссөгәрәккан материальный өтүнән көрдөккә, нигеннән бия кавлагына бу сылтан салай базабыт сайда турар. Он холобра стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий ден бар. Бу тух корпус буттагар, онна оголор сайын физкультурага занятия баралар, он таханан арас мероприятиялар агаллар ага салгынга, онну таханан гараж бетигар, учебный гараж ден бар, ол игер мастерскойдар баллар, слесарная мастерская, сварочная мастерская, онну таханан пункт технического обслуживания ден. Бу пункт технического обслуживания ден масыналарга сыгыннах, бе агроинженердар үйрөтөбүт ол хинден, онно кенелер масынаны подъемнигинен үйе тарыхтарын да сөп, ямыр дөр туран диагностический сканер дахпыт, вулкан цех, тухпар оборудованиета барта бар, оннан полный оснащениялах дехпен барабын, онна оголор сразу үйренелер, бу масына ис өттүн тухпар биле да винтикада бартын көрөр кыктактар. Ону тагынан бияка тухпар место для стрельбы ден биле тир олорго. Эти итерүлага боллади. Тухтар бит бар рынте виртуальный тренажердар ден ирденеллер те кыгынын колубра или кандыка биремага трактор занято болланы деп курдукда кинлер виртуальный тренажернан машина гене бар, онна трактор гене бар, оны неме үйренелер, онна те тракторист курсугар холбара оны ме туханаллар. Оны таханан үсі теплицалар дақпыт, теплица 2 теплица тух гене сибекке, онна оғыру тахын гене ден специальный, онна бир болағына үсі лесопитомник теплицата бұйыл. Бағына әйелі боларды. Бағына лақпыт. Коллекционный полялар. Үйе мұран үрдігер 315 га сирдәқпет, онна бұрдық, онна бұ от әлбақсаллақ от үннәрі бет. Білген бұланна үсаллара мие бар. Тухтар қасыма участок тақпыт, ол онна от үннәрі бет, оғыру таған үннәрі бет. Опсынан че бұл қанны қайысқалар балдар, бұл филиалғы үйрақ кенлері таққы қолы бұл әттің агрономия кенінен бар, бұғылақты сәді яғын, үші атын механизация кені бар, олтан животноводство кенінде қолы бұрды. Бена рида үйрек стандарттара әме олық тәтімен күтті тәңе барта улария тұралар, инегінен сұрық үйректер біле хабылалар, хорықтар хаңа арайылалар да, оны күрдік бияға қолыбыра барта хәтті направлениянан үйретебіт, олонтон түрді үрдік үйрек магистратураға 2 направление лақпыт, агроинженерия ден бар, онна агрономия ден бар, оның тағынан бакалавриатқа әме агроинженерия, онна агрономия ден үйрек тәқпіт, орта үйрекқа агрономия бар, онна тоқтен землеустройство ден орта үйрек тәқпіт, онна эксплуатация и ремонт сельхозмашин и оборудование ден үйрек тәқпіт, оның тағынан те әпетім көдік аспирантура бұд бар. Сөп, әмін білген үсі білгенлер әмейім, үсі бейі кәлі тәрінлер біппі көрді бұл аспиран Юлия Германовна Амбросова кәлін олар. Кейін оттан студент олағыттан да кәпсирі болы осайынан аспирантура туғынан да кәпсен болла, білен білем әті кәліна. Онтан ja Марианна Маратовна білен тұлы бейді яққа де қанны қайысқалар осайынан үйлі қамнас туғынан
Мен була бу орто үйрек өктім филиалгар үс үйрекна программата бар Денити Ольга Ивановна әтті. Үс үйрек направлениятынан білемні бит. Ити хеппекі күрдік амбастан бу агрономия. Кені идеті агроном ден, то есть бу агрономия дені бүтердіқтеріне агроном ден болалар. Бу үйрек бігеқа, бу средний үйрек болаға де, орто үйрек. 2-17 ғыллаққа арылы бұта. Манна боллағына бу үйрек бит бол жоға 2 жыл оныйдақ, онтан кетектен үйрені бола 3 жыл оныйдақ. Бу специальность туғынан этер боллаққа бу туқ бар, андой дуға бартығар үйнер культуралары қайдақ сатан үйнерерге, көрерге қараярға, көрер қараяр немаларығар үйретелілер, преподавателлер бұд, оны тағынан сири обработкалырға, сири нүйелсүтүүге, әме табығастақ немалары туғанарға онны үйретелілер, онна дебілі сир самай, білі плодородный слоя ден, олаты өңі ден болар болла дебатта почва үйнүлеға, ол оны қарыстырға, оны қайтақ ахатарға, оны қайдақ элбетерге, онлық немаларға үйретелер. Бұл агрономия бұл салатығыр бігеға элбек сыл агрономынан үлелебет опыттақ наставник преподавателлер үлелелер. Ну, келерде мен әтемете бұл Тамара Николаевна Колесованы, Марина Кентьевна Кардашевскаяны, Елена Владимировна Ефимованы, Онна беге профессор бытын Осипова Валентина Валентиновнаны. Бу специальностьке өссе бу оғылыр бұд үйрене жаннар, манна же эби үйрек ылалар. Бу эби үйректері бола білген рабочая профессия дейін аттанырды. Онна бола садовник идетін ылалар кенілер. Уже сразу ол свидетельстволарын ылан тақсалар. Дипломдарын гыттайты студенттер босқолалар. Иккис направление бытынан болар бу землеустройство ден. Бу идете болағына землеустроитель денде иде болар болладе. Ол землеустроитель ден иде земельные имущественные отношения ден әте бу бастан. Онтон ти бу Ольга Ивановна те этерен күрді біле стандарттар бұтылары туралар. Олен бу 2-тыынча хүрбек кехыллаққа бу Министерство просвещения Российской Федерации бу үсі специальнеге тоқтотон баран, ол земельный имущественный ол егер кире жерете, онна туғар бұта бу землеустройство ден. Бу манна бола шифрдары ребеле атын болар. Бу земельное имущественное отношение ден не беге 2015 сылтан белемни бит, манна маңнайгы выпуск болланы 2017 хыллақы бол бута, манна амбастан беге 16 оны бүтер бит 16 бүтер биттере, онтон 5 оғы кығыл дипломынан бүтер биттере, онна Эхил 2-тыгынча сүрбе 5 сылға 1 сентябрька 10 сыл бұп болар. Бұл земельное имущественный, то есть землеустройство. Тоғынан әмі білей бұрдығы. Да, ага. Антон, де бұл специалист землеустройство туқ иделер, туқ иденелалары дир боллақытына. Манна боллана холобра бу кеге барта, например, сирылган багарар ди, кеге барта участок ылган багарар, холобра чаханы ди туттуон багарар, или битер крестьянское хозяйство огурут аханы ылган багарар генир да, онно деп ол сир ылаларыгар биле документтарын оңоролларгы да. Ол документ оңорорго же бартын көмөлөһөн да, бу сир участогын границатын быхаран, кемейин, участок кемейин быхаран, кадастровый учетко туруоран, регистрациялан, барта документга келлери да, барта сокуну бирик эспекке сокуңа тух парынан онон бартын келлери оңоролдор. Онна ол таханан буллана тух сири кетен көрөлдөр, то есть мониторинг земель территорий ген онду оңоролдор. Онон бу профессия наха билин актуальный. Бихи выпускниктар бут бу үйрәгә битерен бараннар тухтыллар бары булды аңардара үрдүгөрәккә үрдәтенә бараллар, үйрәнә, аңардара булла үләгә бараллар. Хинете землеустройство кене үрдүгөрәккә хуак булды я филиалга. Үрдүгөрәккә филиалга бихе касук, но бихе головной буспутугар, Актический государственный агрономический университет бутугар бар. Ол онны бихе олар бу темие кирелләр, бихе бәбитер эмие кирелләр, онна те СВФУга ме кирелләр. Баратыгар кирелләр. Бу үлеле
үлели барбыт оголор бутуттан боллаана холобура быйыл бихияка сүрбек көгө битерди. Онна ровно аңардара кыгыл дипломунан битердилер. Онна бихи выпускниктар быт боллаана, ол быйыл битер выпускниктар быт билигин туохтарга муниципальный тереллилер жахалталаргар байга дуолга сыгыннахыларга комитеттер дем баллар. Куми деннер да. Ол олорга киреннер туонан инженердарынан, инженер землеустроительдеринан, специалисттарынан, техник землеустроительдеринан үлели хыджалар. Ону мен этияхпен баарабын бу Федорова Ксения Владимировна, Сунтар улухугар, Петрова Светлана Андреевна, Улисова Даяна Степановна Баханглас улухугар, Григорьева Нарыя Александровна, Николаева Татьяна Михайловна, бу менге ханглас улухугар, Петрова Наталья Архардовна, Максимова Яна Сергеевна, Нюрбол улухугар, Слепцов Александр Владимирович, Берхаянская улуска, билигин үлелелер олдар. Сетиляхтык дир болар. Сетиляхтык, аха. Көрүн маны бехатыяны иттем атасы. Халабырыты хүттах шөддегеттин ди бу иделерге йөрүнөн жан местелерин булаллар дедик. Итиделерге йөрүнөттө билин элбак байсырга барды. Техайстватын техникумар, колледжигар бар, аны головной университеттигар бар, уна ие бал. Өссөдө техидерге ме баалар багалакты. Этинне сакахынан үлейт, этинне ду кайдак киделерде бите ким багалак кидел, туттар бу ки барды киделден. Онтон саяп тахакас барду талилтелерден, улустардан этинне дагана диябыт. Эпетемете тоққа беге федеральный вуз болабыт. Бу федеральный вуз онна ол игерите орто юракка үйрөтөбүт. Ининен бияхати Москваттан тоқ контрольные цифры приема ден келер. Сылайы маннык утверждайсагынан келер, ол оннан үлелибит. Оны таханан өссө багарар бул багалактары платно эмелабыт. Бюджетнайнан. Аны быйылгыттан сагалан целевой обучение ден бар болла. Бу целевой ден Олох эдде билет япын барабын, онна тухалах, тоғадетерген оғы бұл целевой договорынан тәрілтен күтті түхерсер, онна үйрағын бітерен баран ол тәрілтаға үлелей барар. Пока целевой обучение по России үрдік өрәк әрегенігер бар, федеральный вузтарға, онтон өссі ортоғы ме бар болу деніп біттері. Жахалын ары тұрар жетті. Очок үйтер болдық. Мен оны үйтарым. Селевой дем болна. Селевой. Надир тәрілтелер, улустар, анан үйталлары әдер жоны ден. Онлық болар болна. Бұйыл қолыбыра үрдік өрәққа әте Саюри денге теплица барди. Олонно үрәққа кейділер, доғырдағаннар. Оны тағанан тебәбет атынаға қақсықтен қақсық ойсы әттім тоқтыр дәревне дегер бар этинник СХПК-га хаятлар, оны таханан служба земледелияга кидилер бихеннере. Вот. Оннан аспирантка бит бәйбитигер үлелир. Итинде тәлбак үйрәктер битер битетчат баран үлелиди. Уны катан көрөт мониторинг дигитте. Эбихат көрөбит. Кас бүрген болар итте. Оны булат тох Кетен көрдөкө холбура орто үйрө биттер кенилер була аңардара бу Мариана Маратовна битен көрдөк аңардара эре үлели барар, онна аңардара хем бир үрдетинелер. Кенилер дальше бакалаврга бараллар да, онтан бакалавру биттер була, соответственно, сорохтор уже магистратурага үйрөнө бараллар, онна наха бары болбатак ди, где-то чеме аңардара ол токту бар үлели барар. Онтан магистратураны биттер уже аксаннах аспирантурага барар, онны күсүлөр почти бары үлели бараллар. Мариана Маратовна. Бу землестроительство ден, землестроитель ден идебитигер болана эби юряга тухтем болар составитель описи населенных пунктов ден. Онны геме свидетельство беребет бүйрене харттактарына. Ол тугуна иде болар дечо. Это составитель. Ол эме иде болар, тугунан иде болар, ол рабочий профессия ден болар. Онны буде үхүс бе направление быт эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования ден идете болла техник-механик ден. Урут боллана бу стандарт эме саңа стандарт. 2-нче хүрбек кыллакка бу министерство просвещениянан эме таксыбыт приказынан бу улуктомут стандарт. Ол инне боллана манна механизация сельского хозяйства ден идете ме техник-механик ден эте. Бу ол стандарты бола токтоп буттара.
тоқтопуттара оны дебо саңа стандарты сүрбек кехылтан атак бихека ол техник механик ден идебит боллагана 2 тыгынча он сетте хылтан би үеретебит бу кафедра механизации сельхозпроизводства ден кафедра бит бахалан көһүләнде бу олар үеретер бу үерек болжога ме 2 хыл оныйдак эме кетектен эме үеренилер 3 жыл оныйдак бу Сәбәһә. Билин табиһи кылгас тохта булга бар як. Бисә талгы капсен буллай. Күндүз тәшәләр бу көрәчләр билеген рекламный тохта бул. Jakünde körәчләр бит истәчләр бит оттан бихи бит иккисчагар үктәнәбит оттан өйдөтен санатын этер боллакка бүгүн тан би агротехнологический университет өктөмнән филиалы төрүттөнүләбите хүлбебие сылын туалар онан сибәстән дә бу капиталлар бут. Я Марьяна Маратовна салгы мен дә бу техник механик бу иде туһунан этер боллакка Бу тух парты хайсты батыгыр сыхыннак машиналары, комбайннары, механизмнары, навесной прицептары, терели барытын үлелетер, ремоннур, онна ол техника барыта үлели хамны турары качыйыр, бу техник, механик ген иде болар. Оны бу эби үйеряға болар, тракторист, машинист сельскохозяйственного производства ден. Же оны бу эби үйеряқтер беге филиал батыгыр баллар биюрехтер рабочие профессии манна балана бихияка делопроизводитель дембар садовник дембар тракторист машинист сельскохозяйственного производства электросварщик ручной сварки экскурсовод гид дембар спортинструктор дембар оператор ЭВМ дембар он был составитель описи населенных пунктов ден он был дополнительное профессиональное образование бу Ольга Ивановна Петенкурдук курсы повышения квалификации бар бу агрономияга аналог современные технологии в агрономии ден он был курсы профессиональной переподготовки ден манна была беги туризмга белемни хиджабыт профиль агротуризм он был педагог системы профессионального обучения денге в сфере АПК денге белемни хиджабыт Сепе аны батча бу юрак катын ырана олардан смен студенттер олоқторун условияларын ыйпатакны кайда табылды бап болду. Я кайдах то условия бары. Би хаттам бу эпидем курдук аспиран Юлия Германовна Амбросова каланлар балыста. Ян манны йөрүнән барында үддәтеннән аспиранга секидән йөрнәртәнди. Мен бастан китенче онасалла хасколум битерәм баран өктүмнән филиалга тоха бакалавриатка кирбитем. Дөт хыл үерәммитем, начидик үерәммитем, общага алыр бутум. Товарыстан каян. Условия чөй тәдә. Условия чөй. Ите бу насыл лака валлади. Барыта бар тохадыкыл ватетем. Эккис курстан аны Россельхозбанк стипендиаты бол бутум. Олхин олохта тохадан ади батетем. Бәм бәбер хеджеретем начидик. Антан бакалавриаты кыл дипломнах битербитем. Антан ыртыкуйдабака магистратура кирбитем. Магистратура кихыл вереммитем. Тонно общага алыр батам уже ете бол бутум. Антан магистратураны кыл дипломнах битербитем. Онна тох сразу аспирантура кирбитем. Кимер себетнән ду бәң баһана. То бәм да токудабытым кирерим до ден антон тохпун. Дипломный бын комиссиюрбер тох комиссия тох тептра то киран до ден. Каяптра хүләбиттәре кирден. Канны гиде эте. Агрономияга. Агрономия. Китнарлар токоттан темата да кең булла агрономия жонун да табагастак була. Буну условиялары да бар булла димде. Итинден тегнән көрөрүңдү о насыллак кидәнен вебсайтка сөйлөр дибеккен үйрәнмитин билигин. Хәҗә булла ни көрән ди. Кайтабди. Толар бар. Улары бар то Юрнер коллаборите арас техника дияккаду оборудование дияккаду арас та юретерге элбак була ханга кирите. в плане комфорта. Да.
улучшение бар. Барди. Шап. Аны туран туақтым. Эги болланы тибо иделерги үйрәттигетти. Тибо эппекки, тибо қасары бұрғанайын белерін иделерін өлелейсі жаллар ден. Аны туратында үйрәкка кейдейге, яқа талахан кейдей ден барда. Конкурс. Конкурс тақты. Вот оны итары бұтым. Инне тухтен эпетехпин барабын, бу кенники хылларга кетен көрөрөбүт боллакка, орто үрекка орду коголор киреллер. Хеп игени туттарар ого аксаны сылтан сылайы кычанихер. Ол инден орто үрекка больше баралар оголор оскола кенеттен, аны ол инден буллагына үрдүк үрекка орто үреге битербит оголор киреллер. Ол тенденциянан те бихи бәбитер же бар орто үреге битербит оголор бакалаврга киреллер, онтон оны битерен бара магистрга киреллер, бияха өрнеллерин сөбүлүллер. Сөбүлән калалар. Те аспирантурага тие баралар. Мен бу юланы этияппен барабын, беге олох кең туттар студентка бут, кени өренерин тухары элбах статьяны суриян, тухка бартер активнайдык научно-практическая конференцияларга, тухпар мероприятияларга бартер активнайдык кыттан повышенный стипендиат этекенинар. Оны таханан өссө бу Михаил Ефимович Николаев стипендиата. Бола хаджыбыта бакалаврга вернеджан, по-моему, кис курска дуди, кара курска хоусете. Оны таһан иненен бу багала хоолорго үйренен багала хоолор үйренеллерге условия бар диякпын багарабын. Эте арас повышенный стипендиялар, барустой стипендияттан таһанан, оны таһанан оттон бе общежитие бут 5 кардылахырга турар. Корпустан үрдүттен канна дараак барбакка туққа да тыңар алжибакка үйренер условия бар диякпын багарабын. Үте тутуларга дейелер кааңга тутулар эте. Бияне учебный корпус бут саңатык диякканада того детерген кини таз же төте тестяк таз же кини 2-нче 3 сыллакка үлага кирбите бу эме бастан ол Михаил Ефимовичта Харамарамановичтагы ди токтаннар турурсаннар үлага киллереннер иннегенен олок киллерге макталбыт улаккан диякпен багарабын. Онтон общежитие бут эргетин дехин үлели турар. Бин кенники хылларга благоустройство да кирен тупсарыллан туга түнүктөрөгүн барта уларыян билген саңатылан турар. Онтон арас токтар базага теме каңы турар болла дейдин. База бит мен каңы турар бу тете юлаттан эпиктерде биллахтаба булагади ол токтар оборудованиялар аттара этинник арас оборудованиялар баалармандык виртуальный билим осанан олох тетемин тетеңе түсөһен деби курдук электронный токтар наха сайынналар онно токтан бияха метинник токтар баалар эти робот пылесос жай бар ди холбура хоннук же маннык бааханага тракторга тураран баран мониторинг палейден барыны баахананы холбура хорутаргар трактор урунан баран бурдук эрге жем барта хайыр очо биле робот пылесос биле карта оңорор баттада ол оннук же карта оңорон тахарар кини мониторинг палейден ону таханын сатын эме функцияларда этинни курдук атын оборудованиялар бетеме баалар Барда кәлі тұрар де. Оғылыр үйеретерге тоқтан. Мен манныға етекпін барам. Қола ұрын тебехеттін орықчын мен нүгай дүлдер. Үйдік үйрақ кәтігер үйерінер студент кен біліләқ, көріләқ, кей болан тақсырғар кенеқа үйеріне сиреме кен коң бұлықтақ. Олаты қорат сире бұлықтақ. Қола бұр сауру үйеремет жан театрдан арас жақ киди таксир йөрәмме тоң билите киң боладдин этеллерди. Эти тәһәсәптә санаты. Холобылы тәһиргәр баран базаланнар отты. Инне мен тог дене тәхпин баран баста туран биге үрәкпет заведениеты тәгайстотын гене болар. Тәгайстота буллагына базалак булуктагы обязательно оглору биле эпикел тарбагынан эр болбатак. Ол инден тутан кабан тугара гынан да. Ол инден сирдердәкпет, теплиселердәкпет, арас мастерскойдердәкпет, техникалакпет да. Онны бартыр үле бара турар кинлер так турбаттар. Ненен оглар иле карактарынан бу бартын көрө хаҗалар, онны үйренелләр. Холбара быел була улахан бай проект итибе директор Сахаяна Афанасьевна буннаңы директор бит Салаян агротропаден проект каян трапез тенсербитигер огрот терен
трапезтен сербитер оғыру тахын арағын бары көріңнерін, оны тахынан сибеккені, оны тахынан бұ әлбақсаллағы оту үйінерін, опыт тұроран итичөй бағайы проект хағаламыта салғанар кенес сөдағаны, оғылар оны бартын көрілілер. Арас сорду тұғы бартын олып бұттара. Барымны кенер кыттыған сайыны бұхалелетілер, оғылар бұд. Көқтіғ байдық субботынықтаға, нейін бартығар тоқтаған кыттыын бұттара. Кедиктанну төттөрөтүн битге хиргер филиал арылды төттөрөтүн ордук курдук болан таксар болду. Ордук курдук болан таксараны воспитательныйга мен лахан тугу вниманиени урап тиякпын барыбын кораппы чугас болан жасаңары бейдиттен колубура да оны обязательно тинник музейдерге выездные занятия ден болар. Музей истории салайы жаллар, оны таханан ите этнографический музейдерге, концерттерге киреллерде, онна бәбит атты битер ортодойду зоопарката бар. Ол онна бараннар химбирите ботаника, зоология үйрөтеллер, онна бараннар иле характарынан көрөллөр. Онтанан бу музей первого президента бар. Тоққа өктөмгө ман бар, бу маныңа тоже тоқтардақта ол оны им бартым баран көрөннөр тоқпыт бар үле барта бара турар диякпын барам. Онтанын ученыйдардақпыт бейға қолыбыра үс наука доктордара баллар, олықтақ доктордар баллар сеп. Павлов Николай Ремеевич бар, тығайстуатын доктора, онтанан Валентина Валентиновна, кенелер боллағына агрономия кафедратыгар үлелелер, онна бұйылғыттан бей коллектив бұтар бұл Глинушкин Алексей Павловичтен әме тығайстуатын доктора, әме профессор, кене академик Российской академии наук, соғыруттан, кене келен үйретер болар бағаңа жүкканден кетәбіт. Кетәғатте. Өтіні мені итарылар бұтын. Үйретер тоқ коллектив қайдай ден осыдан кем нақ балалар еден. Бұл ученый степенлері қайдай ден итарылы бұты тәттің де қатады. Кене бәті сахадар дебіттері оның ұлық кетәбіт. Оны тағынан бейха 12 наука кандидаты бар. Барта степенённостен бо үрдүк өракка мониторингалар, мониторинговый показатель болар, он такой бут сеттонтан такса бирген. Аны орто өрактак болар бут быгытынан, бу орто өрак преподавательлары эми үрдетнеллер. Бу быйыл как раз хас барбыппыт аттестация педагогического состава ден, онна 12 преподаватель бәйләрен тохтарын категорияларын үрдәтиммиттере. Бирген лилихиҗаллара агыс преподаватель высшей категории, онна 4 преподаватель первой категории преподавательләр бар категориялактар. Ите аттестацияны 5 ел бола баралдар. Обязательный болла. Обязательный денилләр. Көрәтинне хотин итейтини битче манныкеме токтокпун барам. Колор Qas biddi yürek tiriltete mi hayda turuqtaq vallahi ditin hayditinen kepsatiyet ite omuk çevosana bu atın regionlar gitti yürek tiriltelerin gitti sibastehi üledehi bilgüledehi hayday Беги вуз Португар программа международного деятельности ден бар, олонун тоқтан беголор бут бу 16 хылттан сагалан атын тастойдуларга бара хыжбыттыра холбара Казахстанга, Астана коракка, Николаев Баня, он Паскачин Спира, Астана коротка именно Сейфуллина университетка бараннар салаңары йөреннән кәлбеттәре, онтон әһилге сылыгар программа обмена ден булбыта, бубла Петропавловск коракка университет имени Манаша Казыбаева, манна преподаватель быт Платонова Агафья Захаровна, бу кандидат сельхознаук, кини баран үйлеләбите, эме сылаңара, оны та анан студентка Наговицына Алина. Ол онугар бияха Казахстантан, Агафья Захаровна, онугар эме ученый кәлен тоқтабыта. Бәтін опытынан атастахан барбыта, кәпсән үйретен барбыта. Күрбітотта кәлі тұрар болдақтыр едендігінде. Бұлан бұғытнан бара тұрар болда едендігінде. Оннук Россия хегереме бар, инник программалар Ставрополь коротка бара жыбыттара. Ставрополь коротка Захаров кимнях. Андрейдах, Соловьев Андрей кітті бара жыбыттара. Бараннар эмес сылаңары тинник өрінен кәлбіттірі. Бұл маннык программалар өссөданы қайы туралар Германияға баран кәлбіті онна арба учебная практика, стажировка ден байыша Вова бұл тоққа агроинженерға өрінмеді. Кені онна баран с мая по октябрь баран үші бағайы кірікі фермаға үлілен опыт атыстағылан кәлбіті.
Билден түрете Итлериннилерine. санаа багатын өскетер булла кинерге олорга да студентлерге да преподавательлерге да ити тугунан ве билинне да хе үлагатыр холор. Онтон баран көрөн келеннер кепсян келелер характары оттанан келел яканада. Оннотун бу билгенде программалар үлелилер. Онон оголор бут олоққа тардыгылара улахан яқпын барабын те бит оголор бут аспирантурага ин баралларын истестебит бихи үйребит. Колбара битербит бу ахыллык бытыттан биха бир доктор сельхоз наук бар выпускниктар бытыттан эти бастыкы выпустан Павлова Сахаяна Панасевна. Хайы еде. Кини билин ол замминистр сельского хозяйства болан олар. Онтон була 12 кандидаттарда акпыт, наука кандидаттары, үксүлері сельского хозяйства деннер, онна хорохтары биологических наук болбуттара. Оны тахынан бей выпускниктар бут ите по линии УСХ, управление сельского хозяйства ден тохай барди, этиндиктерге үлелилер, главный агрономнарынан, хорохолустарга начальники УСХ да, оны тахынан тохтарга департаменттара эме салайылар. Департаменттерге биасалаячынан руководителинен кийренилер ди. Жап билген бихе бу 2 токтолга барарлар бут. Онун күндүз тәшилер бейоттун бүгүн бу техайстватын агрыты технологический университетин өктөмдөгү филиала төрөттөмүтө шүлбебиес сынынан бу кепсетелер бут. 32-06-16, 32-11-16. Jakun distəşlər bir qaraşçılar bit bilibit üstühümarıqdan bit geytiler gittin sanalar gittin ketəbit 32-06-16 32-11-16 tinimədlərə deyən kəpsədiyə gittin şəp. Bu üstühümamin üliyyətdə hağlarında qolawurca bu naukağa kidi onna sananı tön eder jöngüldaq raqam olar bolladı. Qaydarhan arda ülete ontavanta raqan julaylar elbaq boludu. Тугар каттар баалар коло белән кирик. Это бастан то статья хурияхна дем боло. Зачет то тарары статья хурияхан бастан то бастыкы то курска антан материал көрдәһне гәрхан. Бастан кайыбыны тугу көрдүбүнү тохтем болоры бу хайдагы инден рахаттар дахынан тон бири хурыйдан да олох устунан хурием. Илин бардара юрнан бараган ди. Оклумор руководитель көмөлөр болатын ди. Алаячын ыянкерден берен оча видда кайыр боллады. Хин отта киддим жаһандын ду наука. То киддим жаһап. Элбахити дахун дипен хаб международный журналларга статьяларын тахыттара. Бир жыл лаборатория генетических ресурсов үлеләнел бутам, анна опыт бәтен бутам. Инисхага үлелие дютам. Каратыкта боларда опыт бутам. Анна ме статья бәгәтә хуруллы бута. Блин, тепчики дехаб. Отан автоматически паратурал ден. Жалгысынан же би үле болар боллатын. Түйдәл баг элбага Канада бул Канада. Ката билин үшүе денде интернет бар болан ди. Кантан бара булар буллар доктор. Интернетта барын үрдүнөн хемир книга хайыгы. Книга хасыган. Оча барты книга бota булду дейли. Научный книгалар ди. Аны она ага йөрүн Канада болду ди бар болду. Оленте наука кири ылдың да дем болба так болду. Биреме боготта ол болар бола бастатан турганды. Ша. Аны туран жабаччаңыр битчимин биде ыйыттымасы. Билетте хебилер гетинен анал байынны жейген бу ан дойдунай мабыт быгылам була турарден этек канады буллайды. Маннаттан дойду бары жона серкете көйү тугар үлелерин тухайдылар, көмө ороллар. Дәге юрак кеттерилтете бу кайска туулелери. Инне тохтен этекпен барабын. Бу бии эми үрдүк өрак заведениете болар бут быытынан. Во-первых, плана приоритетное зачисление ден бар. Приоритетное зачисление ден олата бу участники СВО, он члены их семей в июле туттарсан киреллер. Атыттар в августе, например, кинлер в июле. Оны таханан общежитие эбихет бериллер, оны төлүбүрө хок болар кендерге. Оны таханан өссө материальный помощь оңоллар.
көмө биреметигер өссө тухтен эби биһи бэбит по своему бэбит хомияммыт эби хатчы хомиячыбыт холора бу былырын бэбит студентмытыгар этинник суога хаджар студентмытыгар хатчы хомияммыт тун иппыт көмө хатчыта туттар быппыт этинник хаджар олар бүтүн кытанар сибэстехебит барта билген алта ого бар киндер бу бардактарына академический отпуск денелалар оны 2 очнайттан оны 4 соочнайттан 2 ого бүтән календар ветеран статус ветерана ылбыттара онна тух календар бетре үлелиги жаллар. Кеннер юрактыры килер бир аптак болар болдактыр. Бара академический отпуск дейін оформляйдан баралар, онтон кален барын восстановись каналлар, оны юрактырын дальше продолжай делар. Үлели. Онтон декергеттерегер. Кеннер оолоргар ду жан Этил года барта киндер членам их семьи ими распространяется. Это общежитие, приоритетное зачисление. Эти барта, он материальная помощь ими. Киндер геде. Они бихи хаятчыбыт, индивидуально көрөтчүбүт, колубра тох куам болактарына индев кудукта тенде көрөмөт эми хомуйоксон тенник реагируйдан ебит. Heге о камнастан комую валла денник ди. Ота арастырахынырга кыттаатту. Патриотическое воспитание ден мне бу кенники халларга улахан внимание урлар. Иннегенен иннеке история ден вертелер билин история России ден болла. Оны таханан орто үйрактарга особенно үрдүк внимание урлар. Тога детерген онна састарынан кыргыз олар. Кинлерге разговоры о важном ден бар. И это классный час. Ден неделя и кепсернелер уже планнах, утвержденный планнах, тохтах, эти Москваттан ытылла турареп. Оны таханан бияга бу патриотизм, будущее России ден лекцияны бары үлехеттер бары стебит. Тога детерген образовательный тоққа ханан көрдө хочуталары үйрөтөр курдук жеңер онлук болбатак өлөһет барта сыганнах вахтёртан сагалаан холбра боршицага тие деби курдукда бары хим бир бо оголору тула үлели хижабыт онна кинелери воспитанияларгар бэбит ролбутун киллеребит нуксим биртини тура тут бакка үле барта бара турар ден wallah jeti kamsaanga barta kattan je onu bolar wallah jetinlik аны турынжа бу бехеттен бу бебес сыллах ja юбилей болар wallah je трахиннерге туулы итылда турары жибинду итылдын биттеду же опсана Бияха бу юбилейбитин тохтамыт юбилейбит болар демит книге комойдубут книга воспоминаний о создании филиала онна бу үлелебит үлехеттерден оны үйренмит оголортон хомуяммыт элбе картыскаларда үшө багай книге таксары турар декабрь хагатыр уже белем болан таксыктах оны таханан торжественный терехенер бит 2 күн боланлар 13 числа научно-практическая конференция болар о развитии Актёмского филиала и 14 декабря торжественная часть болар хасырда 9-тан жаңа хагаланар, оны тон торжественная 2 частан болар. Оны бу истәчиләр битен, уруккулларга үлеләбит, коллегалар битен, арасылларга битер бит, выпускниктар битен, барларын баргытын ыңрабыт, кетәбит, келен кыттын. Оны таханан бу сылы быга боллага ди бу юбилейный мероприятиялерден обычно болалар батта. Онны боллагана бу биһи үс кафедра бут үхүн неделя кафедры деннери ыппыттара. Бары атанатыныйдарга ыппыттара. Онна же онно биле работодательдер гытта көссөһен, олимпиадаларын орон, конкурстарын орон, брин-риннарын орон. Ingen онны көссөһүлөрүн орон бу студенттарга ыппыттара бу в течение года бу сылы хигер. Онтон бу юбилейный мероприятие бит ол биле то заключительный курдук 10-14 декабрга бу 2004 сылга болар турар. Сыл битүтүгөр болла. Битүтүгөр Жаха, онны гылдыт бата каледи. Кетебит ха. Ыңыры бардыта. Отаманы эхини битер битгел жетте тонну манна бар тетиен үлейр тактар элитинне. Ола бир республика бар хуктар гардиен.
тас төттүгөр булуо аны үлелир жаннырга эттигит театын регионнарга мехе бәстәбит диен аны туран туаттан учуна хебиеттен үрдүгөрак болар гытбыгытынан тамар тәңкәләр боллактар ди. Онну кәтәһәбит. Арасырга баллар выпускниктар бит. Оннысы блогер выпускниктар дахбытын этәне харбатак бит. Жоннар ажаха билеген көрөллөр ди блогтары да. Ник YouTube'ка Америкалар выпускниктар дахбыт. Ивановтар ден жекерген. Людалак Валера эти би выпускниктар бит. Биха битер биттере. Агрономияны. Кыз агрономияны битер бите. Ол тайырманы очаларга бит технология обслуживанияны битер бите. И ремонт машин вапканы. Янтак бараннар олороннор, оголорун бартын көһөрөннөр үлеле хымсы хижалар. Килнерсен 5 саатты сургунан тугунан ду. Онтон Инстаграм бары дагына носурусар этебит. Билин Инстаграм сохполун токтан турам. Сибаскет суакты. Хогин бир атак таксаллар кинилер. При желании көрө косоп. Ата кине күрү баллар. YouTube'нан ин баллар боллар дендикче. Кырдыктанытын элбах кен туттар жоннор давик кеттидин. Ата кен туттар ден булуодаттан биллер көстөр болар дендикче. Так, келер өттүгөр хиге тугу буланны гити. Келер сылларга. Эсте тугу саңаны күйтөк каби. Бихи буллагана быйылгы сыллагы улахан сетихилер биттен быйыл аккредитационный мониторингден бардыбыт. Үйе уларыян аны билеген орук келеннер проверкалылар эте, олог документны бартын маннык кыстанан тураннар көрөллөр эте, билин барта сайтынан болан турар, барта электронна интернет нөңө, оннук улахан туохпар документны бартын аккредитационный мониторинги этеңе астыбыт. Ону тахана независимая оценка качества образования ден эми улахан федеральный мероприятияны бу астыбыт. И бу хаңа үйрәктәре арыйдыбыт. Аспирантура бит арылыбыта, ол орта үйрәк арылыбыта, магистратура агроинженерия, онна бу дополнительное профобразование ден арылыбыта. Өссө даганы буламмыт элбэх, эби үрдүк үйрәк арылыктак өссө, онто бүтүрүлели хиҗабыт. Эби хаңа хайската арылыктак, олунны бу оңоро хиҗабыт, бакалавриат, ариарыбыт. Ханнык тоққасы. Онтон агроинженерия денге хаңа профиль арылыктах, цифровые технологии, роботизация, онна гидромелиорация денете санана хаджавды. Кедиктен адылах иделер бит гидромелиорация жуттан билген отто самай тутах кайсқа боланар ди колор биеттен силбитигер опутугар убутун кайда туханны гагентен элбак ыркаттары көрсөбөйт уну такалды да бар болла эти кайска специалисттер каяндан адылар ден олата мелиоративный теритенекте сибастагыла дигитте оннук булуктага оннук булуктак болла кинертен хакастылда специалист нада ден оннук кеге белем олор отчоди элгеттал аны түмүктүгөр де этетигитте кимтаалы Юлия тох багана алаханы бу юбилейне хулга ычакканаңын ту барына теңете. Тох темете олорго этемете келен үйренен үшөбай тоха филиалга он то научный руководитель бар макталбын тердемете Валентина Валентиновна кинемеха бу алты лыбыга үйренметем көмөлөспөтө агай Өстөдө көмөлөр. Билгинде көмөлөр. Онна то сенен преподавательдер бар. Тох юбилейге келегем. Дем онна то одногруппниктар бының ыртыгым. Ата онна хайдыны барабын. Элбехо келен үйреннен. Хачой хирге. Хачой өктүмнө филиалга. Марьяна Анатольевна. Мен бу бары коллегаларбын, выпускниктары, студенттары юбилейде асылбытынан арделемете, онна жолло олого филиалбыт курук иннин деке сайда турарын багарабын. Онна бу өссө даганы бүппет, бу мандык көссүхү, өссө кетекелияқтары, онна бу бихи филиалбыт тухунан эме сырдатан кепсияқтары. Диктаны бу юбилейни сылга атын элбак такадан кепситие кытталларатын бараттын үшөй болар боллади. Сеп аны туран Ольга Ивановна. Мен өссө биде санатан бу
Арассыларга үлеләбит коллегалар бүтін, ветераннар бүтін өрсіл үлеләбит. Онна арассыларга бітербит выпускниктары барыгытын бу 13-14 күннәк тәрәхенге кәлән кыттар гытыгар ыңырабын кәлін ылжыттан кетәһәбит. Дәті күрдік. Де бүгін беге бұл Артикатаға государственный агротехнологический университет өктөңнәға филиалын үләһеттерин кытта кәпсетәр ыттыбыт бу филиал арылдан үләбитә кайы хүлбебес сыл болды. Онытын беге манна бәлие бит түгәнә этен хардакка бу филиал төрүттен тигәртен билдән турар. Беге бастыгы президент Михаил Ефимович Николаев орула хүддах улаккан болла диде. Кине бу инникине өтө көрөн манныктары бите беге тыгы кайыстыта сайдытар улаккан төрүет булу ден. Бейсан нибет. Сан нибет. Де бүгүн беге битер өктөмдә филиал директорын итер йөрөтүл асыл биячи Ольга Ивановна Стрельдина, Уопса юрак кафедратын соведения педагогической наука кандидата Марианна Маратовна Олисова, он аспирант Юлия Германовна Амбросова кыттынылдылар. Әйяқа бары түйені, сетейіні бағарабыт, оны білден тұрар, бұл олық күтігар бар, тоқ бар, жолы соргыны бағарабыт, оны филиал үләті манан бүппәт, бебес кәлті үссе халғанын файда тұру ден бәйге бағахан алақпыт, оны бұйыраққы кәлін түйірін сайдыйтығар бағарар боллаққытына бұйыраққы кәлін үйренің ден ыңырабыт, оны білден тұрар әйяқа бары түйені жолы бағарабыт.